Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le Comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de paix en cours dans le cadre de la mise en œuvre des Yes, reka tugaruke rero mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. par le Comité conjoint de supervision de l'accord de Washington. FARDC rero irahamagarira FDLR bose kwiyegurira ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa MONUSCO. Ibi ni bimwe mu buryo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington. Ni Ekenge rero umuvugizi w'ingabo za Congo, General Major Sylvain Ekenge, mu magambo yiwe yagize ati: mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'ibikorwa cyemejwe ku ya mbere Ukwakira 2025 na komite ishinzwe ubugenzuzi buriweho n'amasezerano y'i Washington yashyizweho umukono na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Repubulika y'u Rwanda. Ku bwiyunge rero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo z'inshuti za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zirahamagarira imitwe yose y'ingabo za demokarasi guharanira kwishyira ikizana k'u Rwanda muri RDR kugira ngo bishyire icyo twakwita mu bikorwa bya RDR MONUSCO hagamijwe gusubira mu bihugu byabo bakomokamo nk'u Rwanda. Aba rero bavuga ingabo za FDLR bavuga ko zigomba kwishyikiriza ubuyobozi bwa FARDC cyangwa se bwa MONUSCO kugira ngo bazirebere uko bagomba kuzishyikiriza mu gihugu cy'u Rwanda. Tutiyibagije yuko izo ari ingabo zasize zikoze jenoside yakorewe Abatutsi 1994 zigahungira muri Congo, ndetse zigashyigikirwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse zikinjizwa no mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingabo rero z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nazo zirahamagarira abaturage bahura n'inyeshyamba zo mu Rwanda kwitandukanya n'izo nyeshyamba zo mu Rwanda no gukangurira abantu muri bo ibijyanye no kwiyegurira bidasubirwaho abayobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa MONUSCO. Mu gihe rero habaye kurwanya cyangwa kwanga kubahiriza ayo mabwiriza, FARDC ikurikije ingingo ziboneye z'amasezerano ya Washington izambura intwaro hakoreshejwe imbaraga cyangwa se hakurikijwe agahato cyangwa gukoresha ingufu z'umurengera. Ingabo rero z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo nazo zibutsa abasirikare bayo bose kubuza gukorana ndetse no kuvugana mu buryo ubwo aribwo bwose n'ingabo za demokarasi zibohoza u Rwanda cyangwa se FDLR. Kurenga kuri iri teka rihagaze
bizagaragaza uwabikoze ibihano bikaze nibyo azabasha gufatirwa. Mbere y'uko rero tuva kuri iri tangazo ryatanzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, reka twumve Evode nawe icyo bivugaho ndetse n'icyo avuga kuri aya masezerano. Ikindi kibazo rero nanone batera nuko bari abantu babahembwa amafaranga menshi. Baraza kuri uko guhembwa amafaranga menshi, baraza bagatera n'urwikekwe mu gisirikare cy'igihugu basanze, kubera yuko baravuga batari ko umuntu ahembwa amadolari 20,000, jewe mpembwa amadolari 100 kubera iki, kandi ari ngewe nyiri igihugu, kandi aba bantu nta nicyo bakora tubona kizwi kurusha ibindi. Kandi ya masosiyete amenshi afite n'amafaranga, bamwe bafite na za drone, hari abaza bakakubwira bati tuje mu bintu muri mission de reconnaissance, dushobora kuidentifia aho umwanzi ari, dushobora kubazanira za drone zireba hanaha. Ibyo bintu byose babishyira muri facture nka leta ya Kongo ikabyishyura. None rero ibyo bintu byose hari igihe n'ubundi baza bikababana imfabusa. Ngira ngo bamwe bambutse Rubavu wabonye n'amadolari bari batanye, wabonye abagiye batsinzwe buhagarutse abandi. Donc ngira ngo leta ya Kongo, muri Kongo habaye isibaniro ry'abamercenaires mu bihugu byinshi bya Afrika. Muri buka ambassadeur la guerre du Biafra, mu gihe cya Biafra naho niyo mpamvu Nigeria yari yarabaye affecté, ni nayo mpamvu yabaye ya mbere mu guproposa ko habaho convention kuri ibi bintu bijyanye na mercenaria. So ariko rero urumva nyine nkuko mbikubwira, Nations Unies wageze kuvuga kukomoza ku kintu cya UN. Hari n'abantu b'abahanga numvise barimo wa mu professeur wo muri Kenya Lumumba numvise ngira ngo yari kumwe n'undi mudamu, ntabwo nzi igihugu akomoka, amashobora kuba ari Nigeria. Nyine barimo basobanura ukuntu mu UN itari umushinga wakorewe Afurika, ko ari umushinga nyine ni umushinga wa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Ni umuryango washinzwe n'ibihugu byari bimaze gutsinda na deuxième guerre mondiale, hanyuma biwushinga mu nyungu zabyo, biniha n'uburenganzira bwinshi. Ngira ngo nk'ejo bundi wumvise amatora yabaye, ibihugu 150 na bingahe byamaze kwemeza ko leta, ko Palestine yaba leta yigenga nayo. Ngira ngo n'u Rwanda rwarimo, ndetse bakareba ko kuba leta ya Palestine yabaho n'iya Israel ikabaho ari cyo kintu cyatanga umuturambye n'amahoro muri kariya karere. Ariko kubera yuko mu bihugu bitashyigikiye icyo cyemezo Amerika irimo, droit de veto y'abanyamerika irahagije kugira ngo ibyo byose bibe imfabusa. Donc les Nations Unies, ngira ngo na Ministre Olivier Nduhungire yarabivuze ejo bundi muri UN, ubwayo c'est une organisation anti-démocratique. Donc ni non démocratique, donc ntabwo, kuko ubundi muri démocratie le consensus compte. Pas l'unanimité, mais le consensus nibura. Ariko nta consensus iba muri UN, donc no kuvuga ko ibihugu bifite imbaraga. Nanone iyo ugiye kureba ugasanga iyo habaye za divergence nyuma ya guerre froide y'intambara y'ubutita, ukunda kubona n'ubundi biriya bihugu bitanu nabyo bisa n'ibirimo ibice bibiri. Usanga hari igice kibamo Russia na China, ugasanga harimo n'ikindi gice kirimo Amerika n'ibihugu by'Iburayi bibiri, Ubufaransa n'Ubwongereza. Donc ugasanga nabwo basa n'abahora bakurana. Abo bahanga rero baranavugaga ngo abanyafurika bakwiye kwicara hamwe ngo bakareba niba n'uriya muryango batawuvamo kuko ntacyo bamariye. So ntabwo rero jewe ntekereza yuko, ntabwo nsuzestima ko atari abahanga, ariko je ntabwo nemeranya nabo kuri yo, kuko iyo wagiye muri gukora politike bita chaise vide, noneho ukivana muri forum wajya kuganiriramo n'abandi bagabo, noneho bakajya bavuga ibikureba wowe waragiye, ntabwo bibuze ko bafata ibyemezo bikureba kandi udahari. Iriya Charte des Nations Unies Kadafi yigeze kwishwanyuza, ambassadeur arabyibuka, Kadafi akiriho, sibyo? Ariko hari abanyafurika nabo bareba bakareba wenda uko Kadafi yarangiye, uko byamugendekeye n'ibiki byose, bakavuga bati reka twoge magazi. Ariko ntabwo nge mbona ko ibihugu byo muri Afrika kuva muri UN ari wo muti, ari cyo gisubizo, kubera yuko nemera ko ari organisation itari democratique, ariko ko nkuko bivuga yashinzwe mu nyungu z'abayishinze. Nta gihugu cya Afrika cyari gihari, kandi mwibuke ko yashinzwe nyuma y'ikitwa CDN, cyari ikintu cyitwa ngo Société des Nations. Société des Nations bayisheshe ngo kubera ko yari yananiwe guhagarika impamvu, gukuraho kuvanaho impamvu zataye intambara ya kabiri y'isi yose. Bashinga rero l'Organisation des Nations Unies, yubatse kuriya yubatse, ishingiye ku mategeko. Bamwe nk'abanyamategeko tureba tukabona ashaje, tukabona atakijyanye n'igihe. Uzi ko ubundi itegeko bagenda barya updatinga barihuza n'ibihe.